Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang mga kahimuan sa grandiosong festival dinhi sa Mindanao, ang Diyandi Festival nga ginasaulog sa Iligan City, Lanao del Norte. Alang niana, atong makauban ang tourism officer sa syudad nga si Ma'am Agnes Maingat. Hello Ma'am Agnes, good morning and welcome po dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Good morning, Cyril. Good morning po sa ato ang mga kapuso sa tibuok Mindanao. I'm very fine, although grabe na ato mga preparasyon, pero dako gyapon atong kalipay because after 2 years of pandemic, we're finally back on a face-to-face celebration of the Diyandi Festival. Naku ma'am, unang-una, alang sa kasayuran no, sa ato mga kapuso diri sa Mindanao, taga-imig a little backgrounder gamay kung unsa ba kining Diyandi Festival. Ngano kini ginasaulog ug kanus asab ni ginasaulog? Ang Diyandi Festival, actually, dugay na nakatuigan, ka-celebrate man yun ang Iligan o Fiesta, no? In honor of our patron saint, Saint Michael the Archangel. Except that in 2005, the Executive Management Board of the Fiesta Committee finally decided na butangan siya brand. We commissioned, the committee identified some local historians tungod kay ang gusto namo na brand for the festival is something cultural, something related to the fiesta celebration. So daghang napilian, daghang i-propose ang atong mga sociologists and historians. Now, diyan in higaunon term means celebration. Now, DND is also a form of evow. Mga all women sila na ritual. Mura sila gasayaw sa atubangan sa cathedrals, simbahan, where they portray a peaceful union, mura pagkaminyoon sa isa ka higaunon female and a maranaw male, and they offer their union to the Catholic saint, no? Saint Michael the Archangel. They also offer their bountiful harvest to the patron saint. So, kana siya na cultural heritage ang napilian sa community because it depicted the peaceful coexistence of our tribe people in Iligan. Ma'am Agnes, karon tuiga nga kasaulugan ng unang in-person activity sa maong kapistahan. Unsa ba ang mga nakaandam nga kahimuan para niini, ma'am? We always have katong gitawag natong mga traditional events during fiesta. One of which, of course, is no fiesta can be fiesta without a selection of a local queen. So, nagit kami siligan. Naapod ang ato ang street dancing, no? Yung kasadya street dancing. So, these are the traditional na pero may makita na ito, mga highlights of the festival. Pero na po daghang sports events. There is a PBA All-Star basketball game, no? We've invited them. And naapod tayo mga special events, mga street parties, rave parties, o kung nagpili ta ko ang Miss Iligan, naapod tayo Diyandi King para sa kalalakihan, o naapod tayo Miss Gay para sa LGBTQ. So, mga kompleto recados kaya dato ang celebration. Ma'am Agnes, syempre ato ginalauman nga daghan gayong tao ang mobisita sa Iligan City tungod sa Diyandi Festival. Busa ma'am, kumusta ba ang preparasyon alang sa security measures o unsa pud ba ang mga do's and don'ts sa mga venues? Ang mga basic lang na mga bawat design, definitely duha naman ato i-consider good ron, dili lang security but also health protocol. So kinahanglan we still maintain the standard health protocols ng ato mask, no? Sugot lang yun. And sa mga security measures, we discourage or labi na sa mga matao na lugar, bawal yun magsuot o kalot, cap, and magdala og backpack. Alright, panghinaot damo nga tuloy-tuloy na gayod ang enggrande nga Diyandi Festival karong tuiga. Busa Ma'am Agnes, let's invite our kapusong Mindanaoans nga makisadya sa inyuhang kapistahan. We'd like to invite ang atong mga silingan sa dapit sa Iligan
from Region 10 and the rest of Mindanao. No, if you're looking for something festive and different after a 2-year hiatus of staying at home in the pandemic, come to Iligan, experience our culture, enjoy the festivities, and maybe do a little pilgrimage with our miraculous Señor San Miguel. So, as we say in Iligan, Viva Señor San Miguel! Viva Senior San Miguel! Daghan kayong salamat Ma'am Agnes sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Happy Diyandi Festival!